Asante sana. Ni wega muno atimia ndigwa. Atimia ndigwa ni wega ki muno. Mugeni witu wa gitio, Her Excellency Pastor Dorcas Rigathi wa Gachagua. Ndirona mugeni ungi twendete muno hari ugwitwo Margaret. Speaker witu, Majority Leader na all MCAs, na minister makwa, of course Commissioner, na my able deputy here, waruwe wake nanire, umenyerere we ndugakue ni waigua ndirakwira haha ndi. Ra muri athuri niko tukoragwo na ihenya ria guthieku. Ito riu andu aya othe ni mundu mutige ni muthuri. Andiko kienda kuga ekirwo ria muona haha. Ni muona igenyo iria tuigagirirwo. Nyambe njurie na gitio ndirenda twike maundu meri. Wa mbere turugame ithuothe ni undu wa ndagika imwe ya kuririkana mutigaire Nderitu wa Gachagua uria wari governor wa mbere wa county ino, uria ariwe wambiriirie program ino tunyitite mbaru, na tugithie kurugama ndimuririkanie ati project ciothe ciambiriirio ni Nderitu wa Gachagua iria iratigarite kurikio nini neno. Nitwaiguana. Koguo tukire ndagika o imwe tu tumuririkane na family yake na family yao. May his soul rest in eternal peace. Amen. Mbere ya muikarite thi ndirenda turirikane ciana